Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. हांवें पळय भूमी अधिकारिणी बिलाच्या नावाचेर हांवें सरळ सांगलां गोंयच्या लोकांनी ताजेर जी सजेशन्स ही दिवची ती सजेशन्स ताजो सगळ्याचो विचार करून तेज्या उपरांत गव्हर्मेंट विल टेक द डिसिजन एट प्रेजेंट नावच That the Bhumiputra Adhikarini Bill, we are not tabling it at all. Okay, so they're not. No. So what does it mean, that it is scrapped or what it is? Lapse, sir. Lapse, It will sorry, lapse. lapse, yeah. It will be allowed to lapse. Till today, the governor has not given the assent. The bill has gone to the law department. It is there now at present. As per the procedure, the file has gone to the law department. Okay. It has not reached to the end. आता हे पळयात रेव्हेन्यू मंत्री जेनिफर मॉन्सेरातान विधानसभेत दिल्ल्या लेखी जापेत सांगला की कायदो खात्याच्या माध्यमांतल्यान भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल मान्यताये खातीर राज्यपालाक धाडला आणि ते त्याच प्रक्रियेत आसा. सरकारान आणि भाजपान ते बिल आणि असेंट घेवपाक राज्यपालाक धाडचे ना म्हण स्पश्ट केल्ले. मात विधानसभेतल्या लेखी जापेत ते बिल राज्यपालाक धाडला म्हण उक्ताडार आयले.